马在中国的文化当中，代表着奋勇向前，然后尤其是马，它本身比较矫健，然后比较善跑，所以也代表着一个积极向上的一种精神嘛。Astroloogide ja nõidade pakkumisi saab selleks aastaks igaüks kindlasti ise vastavalt oma maitsele otsida. Hiina kesktelevisioonis oli aga pikk 6 aasta programm, kus esinesid robotid. Kui Hiina pehme jõud on läbi oma uue aasta pidustustega liikunud ka läände, siis Lähis-Idas, Araabia maades ja ka Aasias, kus elavad islamiusulised, alustatakse paastukuu ehk Ramadaniga. رمضان في مصر حاجة تانية بحتفل بيه بالفوانيس واليميش والعزومات والصحاب والحاجات الحلوة بتاعت مصر دي اللي مش موجودة في أي دولة تانية مش موجودة في أي حتة في الدنيا. Sel ajal päeviti ei sööda ega jooda, kuid pere tuleb kokku ja tähistab püha kuud pärast päikeseloojangut pidulikuma söögiga. Tõsi, mitte vastlakukleid.